Minister Frank Tumwebaze nagira ngo bwa hato kutungura ibyo bwegesene cyumwaha bintu bikure byayebembereze ngo kandi ubwo hati yarwo mashomera ga primary nayije kutamano mashomera ga senior secondary tekatunga abana bo bwenge umusije gwa primary gwa kutagizire guta gwa kutashemera hako nyonka MP niki icyo kwasa corrector ka cyawe n'ibintu kabishata kurwana buhereza bukije ebizimbe bukije amezi gakije kandi cya kabiri ukareba ngo ibintu bibyija umutindo gurumu niba yenshinji yenju ngashikola sport aha ba district hit abo batino mwana uri kubasa kurakorana kurenga aha kushoma kw'abantu babo abari kugutura Uruterano rubira rutebekanasibwe Minister Frank Tumwebaze kandi rwikirwa na Bishop wa Humire Steven na Manywa Northankore Diocese. Nibibi byatuma by'amazina baje byabiha kandi ndetse bagatera amabiriha ibintu buragwayo ubwitiro unity purpose abantu batakwebasa ko iwo headmaster tushirwe ngo mwana wa Uganda mutia tabashare emwekizerewe ebyari so polisi ngira iyo kuma ashitane kabuchiko bwana wanyetegereza mutabonereza umwana ahamwekizana Uruterano rurikirwemo n'abandi bebembezi konka turi kwenda kuzigamberezo enyinji konka difference between a private school and a government school twabikora bituza kwika amashomero gahugumbikirwe abashomesa ba 5 mwene nza kushaba diyo akiri ayite bahe tucazi kubona niko tubanze twifizwe kandi nabwo buri mwaka ba tucazi tubatemu akacences turebe abari gukora je n'abatari gukora je babo. Frank Tumwebaze ashagire buri shomero yatungire gure radio kubanza umwishazeri nakasimo ka miliyoni mwene chweka ezatiro munshaho yabo nkembebo omusabo yanyu yashomesa miliyoni mwene chweka gasha kwanza na twine